Süleymanova mene. İşitesің мен инде затлы һәм яңгырашлы фамилияме? Була бит шундыйлар. Мәсәлән, минеке кебек. Сәфәрова. Шулай ук яңгырашлы. Минемчә менә минем фамилия белән бик күп кенә зур әйберләрне атап булыр иде. Мәсәлән? Мәсәлән, Сәфәрова исемендәге академия. Яисә Сәфәр манарасы. Я булмаса Сәфәр диңгезе. Bu ideyi bir kimge de hoşlanmaya kırsa, bir yılmayıp da koymadı. Bilesem ne çünkü tuğla kartini için bankrotlukka çıkmay turgan Sefer isimli tur agentlikine jitmey. Alaysa Gülnaz, minin familiya bilen birine satap olmasıydı desin mi? Sadırov? No, ata bulur idi. Lakin küpke kişirek bağırak aybirlerine. Mesela şişmeni, Sadır şişmesi. Yaxşı yanğırı değil mi? Ya ise şimdi bitip barışı bir 5 yırttan gına turuşu avılını, Sadır avılı. Yanğırı, big yanğırı, jellep de koyasın kattı. Hem şu miskin Sadır avında turuşular, yaşavşiler gümür boyu Sefer dengizine barıp yol iti turunda, hem balaları mektepni tamamlagaş, Sefer ismindeki akademiyaga okurga kirti turunda hıyalanıp yaşayacaklar. Mena şunday ışıy bu ideya. Mena big ışıy. Lakin siz başı bizning яңгырашлы familiyalar turundaydı. Aldağı jürçünün isim familiyasını bilmegen tatar yoktur gümümen. Onu bileler, yaratalar, ejirlerin unutulup tınlaylar. Şuna göre de ol Halk Məhabəti nominasiyası jinguşisi Nəfqət Nigmatulli! Kolik silernik bu matur tağlarda Nisili tibrelip asıl kıştalarda Tınlaşı sandulaş sırların siliş Ul minim hislerini özdürüp geliş Tınlaşı sandulaş sırların siliş Ul minim hislerini özdürüp geliş Tibrele yüreğim sandığa şekilli Unut yar kaygını zarını şiginni Tınlaşı sandulaş sırların siliş Ul minim hislerini özdürüp geliş Kulak salvası yar ilahi mumuma Mini şu şıttanlarda eğlendim bılbılga Tınlaşı sandulaş sırların siliş Ul minim hislerini özdürüp geliş Tınlaşı sandulaş sırların siliş Ul minim hislerini özdürüp geliş Yürekке vasıl kuş dikmege konmazdır Şundan da ok kuylar saf hisler bulmazdır Tınlaşı sandulaş sırların siliş Ul minim hislerini
Нигматуллин. Халық мәхәббәте. Татарстанның халық артисты Нәфхат Нигматуллинға алтын барсыны һәм дәрәҗәле татар җыры дипломы тапшырылды. Нәфхат Нигматуллинны зур җиңү белән тәбрикләп, тагы бер кат көчле итеп алкышласагыз була. Көчле алкышлар астына озатып калабыз үзен. Шират хит-парадлар лидерына. Көннәр, атналар, айлар дәвамында музыкаль койма хит-парадында җырлап, үз позицияләрен югалтмыйча, популярлар исемлегендә йөрүче җырчы ул Ирке. Хит-парадның беренче урыны, ә бүген татар җырының алтын барсы аныкы. Каршы алыгыз. Татар җыры 2013 лауреаты, хит-парадлар лидеры Ирке алтын барсыны һәм фестиваль дипломы белән бүләкләнә. Ирке һәм биешләр ярдәмендә космос белән без тоташып алдык. Рәхмәт. Инде Татар радиосында гадәттә реклама блогы тәмамлаганнан соң нәрсә була? Берсе дә тыңламый кебек Татар радиосын. Гадәттә җыр башлана. Кемне куябыз? Кемне куябыз? СМС тавыш бирү нәтиҗәсендә
35,789 тауы жиып, Татар радиосының махсус бүләге номинациясында жеңіп шыққан жыршының. Һәм шушы 35,789 тавышның 34,546-сын Булат Бәйрәмов җибәргән дип сөйлиләр. Сөйләгәннәр сөйләсен, Ләйсәнне яратканнар сөйенсен. Чөнки Татар радиосының махсус бүләге иясе Ләйсән Гимаева. Каршы алабыз. İndi senin gibi bir kimni de yaratalmam burada. Suda ömür yumğağımda birge yürgen soğmaklardan öter. Ayrıldı yollar kim gayipler elle indi yazmış üzeme. Bulup düşken elle indi yadlar sözüme. Ezlep yürüyüm tanış bulunlardan birge yakan uşaq uğrunları. Yüreğimde dirli uşaq bulup sirğa bizgan söyü suygan yara. Ayrıldı yollar kim gayipler elle indi yazmış üzeme. Mehabete hırrav bulup düşken elle indi yadlar sözüme. Yıllar ötelerdə yaşım senin varlığına duyup yüreğimden nazlı isminine yok bir kimde almaz şuyup. Ayrıldı yollar kim gayipler elle indi yazmış üzeme. Mehabetke hırrav bulup düşken elle indi yadlar sözüme. Mehabetke hırrav bulup düşken elle indi yadlar sözüme. Mehabetke hırrav bulup düşken elle indi yadlar sözüme. Elle indi yadlar sözüme. Tatar jürü sahnesinde kim gayipli jürü bilen Leysen Gimayeва. Leysen'ge alkışlar, çeşekler. Tatar radyosunun mahsus бүләге номинациясы жеңүүчүсү Leysen Gimayevaga алтын барсыны һәм Tatar jürü дипломы тапшырыла. Alkışlarını жәлләмик. Hürmetli konaklar, тамашачылар. Рахмат бик зур, рахмат Бәйрәм белән сезгә. Үзеңә дә рәхмәт Лейсен. Alkışlar Leysen Gimayeва. Халыкара Татар жыры телевизион эстрада фестивале devam итә.
һәм алдағы номинация иң популяр автор башкаручы. Менә моннан bir 7-8 ел элек кенә бу номинацияга туры килердәй җырчылар бармак белән санаулы иде, шулай бит. Ә хәзер автор башкаручылар артып китте. Әлбәттә, араларында төрлеләре бар. Алар турында бик күп сөйләп була. Халык музыкантларга күз салайымы? Әси менә шушы иң популяр автор башкаручы турында нәрсә әйтә аласың? Быелгысы турында. Буланы яратып та, буланы хурлап та. Хурлап кара, бөтен мишәр килеп тукмар нурлаттан. Дуслар, әгәр дә сез сызгырып, тыпырдап биеп һәм кушылып җырлап утырырга әзер булсагыз, без аны чакырабыз. Сез әзерме, зал? Әзерме? Демәк, әлегеләрдә татар җыры сәхнәсендә иң популяр автор башкаручы Фирдус Темаев. Темаев! Үзе! Ardındağı dalda ezdirir sayri bir kış. Sayri yıl şeylerdegine işitilmi kesin kış. Eyde sandılaş üttesini dilerimde. Singine avan yalasın benim yaşırımda. Eyde sandılaş üttesini dilerimde. Singine avan yalasın benim yaşırımda. Sayri benim sandıvaşım gönülde skaldırıp Sayra irkem sinde şulay yüreğimde yandırıp Eyde sandıvaş üttesini dilerimde Singin avan yalasın benim yaşırımda Eyde sandıvaş üttesini dilerimde Singin avan yalasın benim yaşırımda Hey, hey! İrkem kilmi haber vermiş sandıvaçta sayramay Yürek elsinden başka başkarını saylamay Eyde sandıvaç üttesini dilerimde Singin avan yalasın benim yaşırımda Eyde sandıvaç üttesini dilerimde Singin avan yalasın benim yaşırımda Eyde Ardındağı dalda ezdirip sayri bir kış Sayri yıl şeylerdegine işitilmi kesin kış Eyde sandıvaş üttesini dilerimde Singin avan yalasın benim yaşırımda Eyde sandıvaş üttesini dilerimde Singin avan yalasın benim yaşırımda Singin avan yalasın benim yaşırımda Singin avan yalasın benim yaşırımda Nurlat Mişeri Firdus Temаев! Иң популяр автор башкаручы Фирдус Темаевны җиңү белән тәбриклибез. Һәм әлбәттә инде алтын барсыны һәм татар җыры дипломын тапшырабыз. Фирдус, әлеге алкышлар сиңа. Монда браво дип кычкырды кемдер. Мондагы зал чисти уянып китте. Фирдус, зал сені җибәрергә теләми, Фирдус үзе дә кереп китәргә теләми. Бәлкем тагын берне җырлатырбыз, Шишенә дә башлады. Җырлатабызмы? Фирдус, күрәсеңме, зал каршы түгел, син каршы булмасаң, мин синең кәчтүмеңне алып китәм. Әйдә, иң популяр җырыңны, Фирдус. Сәхнәне, татар җыры сәхнәсе сиңа тапшырабыз. Фирдус Темаев, дуслар, тагын бер тапкыр алкышлыйбыз, сәламлыйбыз. Китте. Bye!
bir izim deysen güller var. Ağırlık mözün her işin yarı yalı dostlar var. Onları gördüm almadım, güller gördüm ismedim. Ağımız sulay, uzganımda sizmedim. Onları gördüm almadım, güller gördüm ismedim. Ağımız sulay, uzganımda sizmedim. Ağımız sulay, uzganımda sizmedim. Kiştirmişik barşularsız şatlığı sirek ile. Güneş verir nurlar bina yaşarmak iş bile. Onları gördüm almadım, gülleri gördüm ismedim. Ağımız suday kamer uzdu, uzganımda sizmedim. Onları gördüm almadım, gülleri gördüm ismedim. Ağımız suday kamer uzdu, uzganımda sizmedim. Ağımız suday, uzganımda sizmedim. Mijarlar periyoda be. Yazmış beni yandırdı da bazılar itip döndürdü. Bir resim birini dirgeç yalgız başımı kaldırdı. Onları gördüm almadım, gülleri gördüm ismedim. Ağımız sulay kamer uzdu, uzganımda sizmedim. Onları gördüm almadım, gülleri gördüm ismedim. Ağımız sulay, uzganımda sizmedim. Ağımız sulay, uzganımda sizmedim. Yaşa bulmayı buluttırmışta dostlarsız, duanlarsız. Yalnız kalmaz dostlarım, yaşayız barışularsız. Onları gördüm almadım, güller gördüm ismedim. Ağımız sulay kamer uzdu, uzganımda sizmedim. Onları gördüm almadım, güller gördüm ismedim. Ağımız sulay kamer uzdu, uzganımda sizmedim. Ağımız sulay, uzganımda sizmedim. Nurlat bir yada. Biraz resmen halk şundan canlandı. Firdevs Temayev. Erge almışlar bana sana Firdevs. Ersin tignan kana sahradan şirin barasın. Yaşağı taptamasın, tatar jürü tantanasın. Tuttamasın yıldız olar yanlara. Anlı jırlar dertli giler, halı hissin jırlap söyler. Her yurtga gir bizning tatar jara.
mihnetlerden saklap kalır. Doğru yoldaş bizning Tatar jiri. Yoldaş hakta yoldaş bulur. Mihnetlerden saklap kalır. Doğru yoldaş bizning Tatar jiri. Yüreklerden yüreklerge Ümitlerden ümitlerge. Şehrep yatar şeşekli yaşar Sen gülge varıp jidip Tatar halkın birden yitip. Şırlı eyler bizning Tatar jiri Sen gülge varıp jidip Tatar halkın birden yitip Şırlı eyler bizning Tatar jiri Şırlı eyler bizning Tatar jiri Şırlı eyler bizning Tatar jiri Xalqaro Tatar jiri televizion estrada festivalining 15 yillik yubileyi. Endi albatta bayram torti da bar yubiley bo'lgan Shokira do'stlar, aydangiz borimiz birga. Eng ixlos tilaklarimizni tilab, shamlarni sundirik. Aydangiz do'stlar. Hazırmı? 1 2 3 Tag'in bir. Kıştırak. Ham kuchli Kuchli alqishlar. alqishlar. Alqishlar bilan uzatib birinchi bo'lakda qatnashgan jirchilarimiz. Hozir rahmat Gulnaz o'zimizning o'rinimizga ham endi rahatlanib tugi. Shun Tatar yigiti nominatsiyasida praktik jinguvchi bo'laroq davom etingmanlar. Sen o'sding, ayi, bir bosh. Hozir endi menga dagi qisqa bo'lsam da Hozir yani. senga ssenariy kerakmi, tutib ota olasan. Qadrli do'stlar, biz piramidada bu eng yoqti, eng darajali 15-chi Tatar jiri xalqaro estrada festivali. Ham biz davom etamiz. Kuchli alqishlar do'stlar, o'zimizga o'zimiz Tatar jiri festivalini ham endi 15 yillikning eng populyar 15 jirin ham jirchisini olirga hazır bo'lasiz. Hozir borimizda 15 yilni ortqa shigirib, 2000-yillar boshina aylanib qo'ydik hali. Ayvaz, hatta 1992-yilga aylanib qaytirga to'g'ri kelar. Chunki bu jirga ham jirni boshqaruvchi turkum uyushqonga endi 22 yil bo'lib ketgan. Jir hamon aktual, uni hamon yaratalar, sirriylar ham hatto qo'shilib jirlaylar. Demak, sahnada oqqoyim sen yasha, qarama sen rublning tishuna. Tatar jiri 2003 laureatlari Oy Farra! Yaşarsın deyip yazlar sayın Birge yergen tau bitine Oturttuk biz zifa koyun Kilide kışlar jiller alır Emin yanıp süye idim Şu şıkayın tübündesin Min
başkanı süyem dedim. Akbayım sen yaşa, barama sen bizge. Yüreğin saf senin, birişmesin kızga. Akbayım yaş koyun, sen ölüme yaşasın. Senin saf sevin her yazda yaşasın. Süyem dedin sen başkanı, şaulap koydu zifa koyun. İsenmedim meni yalgızım, Kilem ona her gün sayın. Gördüm bugün yaprakları, kıyılalar bizimizge. Nige elinik sargaya, İrde eli salgın kızga. Akbayım sen yaşa, barama sen bizge. Yüreğin saf senin, birişmesin kızga. Akbayım yaş koyun, sen ölüme yaşasın. Senin saf sevin her yazda yaşasın. Rəncib gidəyində bizgə, unutmadık söyüyünü. Qarı köpük benim күзгə, Kiler yazılar tau bitine, Bizeler ul her yıl sayın. Diksin gene yeşermesin, Kişir bizni kişir koyun. Ak koyun, yaş koyun, nik bizden gidesin. Nik mini ömürge seni yalğız edesin. Ak koyun, rencime pişirsin koyunum. Biz süyep bilmedik, biz bugün ayrı. Beş yıllıkның үлмәс хитын башкаручы Айфара егетләре. Лайыклы премияны лауреатка
topşırу için sahnege Tatar Jiri Festivalining yaştaşların 15 yaşlık yaş o'smirlarni sahnaga dashamiz. Miss Tatariston 2014 konkursi finalisti, Miss Kate 2014 xalqaro motorlik baygisi yenguvchisi Go'zal Valiulina ham San'at yoshlari uyushmasi a'zosi Buat Fasaxovni chaqiramiz. Ularning sahnada do'stlar bizning olqishlar. Hayırlı iş, isenler misiniz? Biz Xalqaro estrada festivali Tatar jiri bilan yaştaşlar. Hayır, festivalga da bizge de 15 yaş. 15 yaşta indi balacak artta kaldı. Hem indi öz işlerini bakışadaki gibi etiyenin tügül, özün cevap veresin. Festivalning da öz yüzü, öz tradisiyaları var. Hem biz alarını bik yaratabız, hem bik nek üstüremiz. Festivalga kileşekte de zor aşışlar dilimiz. Hem indi Ayfara Türkmen jingo bilen ihlas kutlayız. Güçlü alkışlar aslında. Biraz sizin indi garmonik par, indi ideal par. Yigit ham kız, yigiti kichkina qizi uzunroq. Bu bitimde trend hazır. Bu trend. Ayfara da bu kız yanında shunday ideal tuyula. 15 yaşlık yigit kibikina tuyula. Zo'r rahmat, alqishlar, bizning alqishlar ham albatta qutlov tabriklov so'zlari. Tabriklaymiz ham sahna ortuna uzatamiz sizni boringizni da. Güçlü alkışlar aslında elbette. Qaşandır karab formasında işlengen ağaç dekoratsiyalar bilan uzgan Tatar Jiri Festivalining yaxshi xatirlilardir Ayfara yigitlari. Ул Tatar Jiri Festivali yigitlarining 25 yaşlık şaqlarin. Vaqt uza ham Ayfara yigitlari da endi iratlarga aylandi. So'ng 2008 yılda eng birinchi topqir sahnaga chiqqan yobiqqina sop-sari yigit Ilnazbaq da 40 toba ketdi bit endi. Gitti demeyin dana. Gurur atlı diyerge kirek. 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarda altın barslı bula kelgen Ilnazbaq bu yıl 15 yıllıkның popüler hitin başqaracak. Аңла йөрәгемне. Tatar Jiri sahnesinde Ilnazbaq! Hatırlarını alam, yoksunudan yanam. Min seni hamanda üzülüp yaratam. Kayıt indi kay canım, gazaplama yukka. Yandırma giydirme, düzer hal yok başka. Anla yüreğimini, anla yüreğimini. Ütünem yalvaram, karşı kilmeyinde. Fağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz məğnədə yok, jirdə yaşavıma. Көпмі уақыт uzdı, indi ayrılğanға. Әзір başqa birəv tıra yanlarında. Мен seni anlarmın, hətta kişirirmin. Tikmişlədirgəsin yanğan yüreğimini. Anla yüreğimini, tınla yüreğimini. Ütünem yalvaram, karşı kilmeyinde. Fağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz məğnədə yok, jirdə yaşavıma.
Anla yüreğimini, tınla yüreğimini. Üdünem yalvaram, karşı kilmeyin de. Ağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz mağnada yok, jirde yaşavıma. Anla yüreğimini, tınla yüreğimini. Üdünem yalvaram, karşı kilmeyin de. Bağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz mağnada yok, jirde yaşavıma. Sensiz mağnada yok, jirde yaşavıma. Көз яшьләребезне сөртеп, алкышларга күмәк үзен. Илназ Ба! Татар җырының тагын бер лауреатын тәбрикләү өчен сәхнәгә Герлен маркасын тәкъдим итүче Элдебуте парфюмерия һәм косметика кибетләренең Казандагы филиалы директоры Кольцова Наталья Владимировна чакырабыз. Микрофон Илназның йөрәген аңламаска булды. Сузылды да ятты. Добрый вечер. В преддверии Нового года мы стремимся сделать подарки нашим любимым, близким людям. Эльдебате – это лучшее место для выбора подарков. А Татар-Жыры – лучший традиционный предновогодний праздник. Поздравляем всех зрителей, исполнителей, бессменных организаторов этого грандиозного фестиваля с юбилеем. С праздником, с наступающим Новым годом. Спасибо. Огромное вам спасибо. Бик зур рәхмәт сезгә. Илназ Бахны тәбриклибез. Һәм үзе төсле алтын барс тапшырабыз. Шын көңелдән бик зур рәхмәт оештыручыларга, шын көңелдән сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Һәм инде әлбәттә шушы менә алтын барс премияларын оештырып, шушы барлык халкыбызның күңеленә керлек җырларны сайлап, яратып, тыңлап, үз иткән әлбәттә барлык оештыручыларга. Бәйрәм белән сезне, яңа еллар белән. Рәхмәт! Илназ Ба! Баба! Айваз, сен фестивальның икенче өлешендән чыктыр, сүлпәнрәк күренәсең кебек миңа, нәрсә, көнең ничек үтте? Сөйләп җибәр безгә, әйдә. Дөресен генә әйткәндә, көн минем өстән үтте. Иртән репетиция, көндез репетиция, кичендә репетиция, җитмәсә әле төнне дә начар йокладым. Менә мин кичә гомеремдә беренче тапкыр кичке сәгать 10-да ук йокларга яттым. Шундый иртә яттым дигән сөенүдән 3 сәгать йоклый алмый азапландым. Гөлназ, зарланма. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыдан үрнәк алырга кирәк. Ул һәрвакыт башын югары күтәргән, елмаючан һәм бөтен нәрсәне булдыра ала торган хатын. Моннан 15 ел элек ул кара мыеклы Галидә үлеп гашыйк булган булса, хәзер исә Шәпәле Мөнирне үз итә. Сәхнәдә 15 еллыкның иң уңышлы дуэты. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева һәм Мөнир Рахмаев. Каршы алабыз. Жырлы биюләрне бигрәк күркәп күрелә. Берсеннән берсе матурлы эшләпәләр киясәң, үзләреңне уйна
Көңілге бітусігіз, яшіктегі махаббаттар бақыт білен бір тегіз. Сәхнелерге шығып басаң ерекне желкетесің, ұшқын салып көңіллерге бізді де сіркедесің. Сенің ойда езлеріңе сақлана еш егіздер, жерде көбірек болсын еді міне сирен күбікілер. Бір батылықта бір яшілікте дейіпілер жырылық әлі, жырламай түзі боламы көңілінің шындай мәлі. Суларда балық езәдір ялтыр итен кәләрі, көрер көзіге мәхәбәтлі нәқ біздің кебікләрі. Көрер көзіге мәхәбәтлі нәқ біздің кебікләрі. Бір батылықта бір яшілікте дейіпілер жырылық әлі, жырламай түзі боламы көңілінің шындай мәлі. Суларда балық езәдір ялтыр итен кәләрі, көрер көзіге мәхәбәтлі нәқ біздің кебікләрі. Көрер көзіге мәхәбәтлі нәқ біздің кебікләрі. Татарстанның халық артисті Хамдуна Тимурғалиева һәм Мөнир Рахмаев. Лауреатларны тәбрикләү өчен сәхнәгә Назка иминиятләштерү компаниясының финанс директоры Сибгатуллин Марат Габдулкауи улы чакырыла. Исәмісіз, қадірлі достар, қайырлы кешелер сізге. Назка иминият компаниясы һәм татар жыры көптәнгі достар. Хамдун апай, біздің көптен ишеткән бар сезнең яшь үсмерләрне татар эстрадының канат астында тотканны. Без үз чиратта сезне үзебез канат астына алабыз. Сезнең текә характерыгызны страховать итәргә булдык әле без. Мөнир Рахмаевка безгә легендабызны яңа яктан күрсәткәнгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Киләчәктә уңышлар, яңа очышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт шулай ук Хамдуна Тимурғалиева һәм Мөнир Рахмаевка Корстаннан махсус бүләк Extra Lounge ресторанына 2 кешелек кичке аш. Менә бит. Менә шулай. Мөнирнең елмаюы йөзенә сыймый башлады. Көчле алкышлар безнең лауреатларга, әйе, Хамдуна апа, рәхим итеп сүз әйтсәгез була. Зур рәхмәт. Хөрмәтләп, олылап чакырганыгыз өчен бу кичәгә Барс медиа компаниясына әйтәсем килә. Яшьләр белән дип инде. Мин хәзер яшь егетләрне крышавайт итәм бит. Хамдуна апа, анда андый миңа да урын юкмы берәр? Булырга мөмкин киләчәктә. Ышанып булмый. Алланың рәхмәте яусын, бигрәк матур кичә. Очрашырга язсын гомер булып. Хамдуна апа, мин әйтим яме. Шын күктән бик зур рәхмәт. Сезнең киләсе яңалар белән мин бик шат. Алкышлар. Рәхмәт. Азан рәхмәт! Мөнир Рахмаев, Хамдуна Тимурғалиева. Көчле алкышлар лауреатларыбызга. Хамдуна апа крышавайт итәм дигәч телләр әйләнә башлады. Хамдуна апа белән Мөнир Рахмаевның дуэтының уңышы җырда гына түгел. Алар икесе җырлагач, халык арасында хайран гына пышылдашулар да була башлады бит Гөлназ. Әйе, әле мин хәтерлим, халык хәтта алар турында теге 4 юллыклар да иҗат итте бит. Галигә барам әле, Вәлигә барам әле, юк Мөниргә барам әле. Максимга да алып барган мин кемнән калган әле? 15 еллыкның иң популяр хитларын барлавыбызны дәвам итик. Дөресрәге аларын сез август айынан бирле Татар җыры.ру сайтында барладыгыз. Тавышларыгызны бирдегез. Без бүген җиңүчеләрнең исемнәрен игълан итәбез.
Айва, сен бик дөрес әйтәсең, ләкин коры. Коры, беләсеңме, бу җырчыны игълан итер алдыннан хисләнергә кирәк. Хисләнергә. Чөнки бу җыр гаҗәеп милизмнар һәм талгын композиция кушылмасы. Мәгънәле сүзләр һәм моңның җыелмасы. Тавышның музыкага үрелеп баруы. Аңлыйсыңмы? Алайса, хисләргә үрелә идем мин. Татар җыры сәхнәсендә татар эстрадасының иң тыйнак һәм хисле җырчысы Илдар Әхмәтов. Hislәргә бирелә идем мин, хыялга күмелә идем мин. Үрелеп уйларым җитмәслек, гөлләргә үрелә идем мин. Uylarım җитмәслек, гөлләргә үреләйдем мин. Күпләрнең анатлык хисләрен рәхимсез язмышлар шикләгән. Йөрәкнең серләрен шишәргә нигәдер кыюлык җитмәгән. Йөрәкнең серләрен шишәргә нигәдер кыюлык җитмәгән. Taşkınıday kaynadı hislerim, davullar duladı üzerinde. Jitmedi kıyılı, jitmedi şulasıl şeşekini zerge. Jitmedi kıyıla, jitmedi şulasıl şeşekini zerge. Şulasıl şeşekini zerge. İldar Әхмәтов. Фестивальның алтын барысының тапшыру үшін сәхнәгә Татмедиа Ашық акционерлік жамғияты филиалы Qozan телерадио компаниясы генераль директоры Тимиржанова Мәдинә Фатих қызын шақырамыз. Добрый вечер. Любовь между вами, наша любовь к детям, любовь наших друзьям, к работе, в конце концов, к нашей республике. И если жить с любовью, то все удается. Любовь окрыляет, дает силы, веру и просто насыщает жизнью. И вот я хочу сказать Ильдару Ахметову огромное спасибо за то, что ему так удаются песни о любви. Он их поет с особым сердцем. У него очень богатая душа. Давайте поаплодируем за его душу.
У нас каждый год называется каким-то определенным годом. В этом году был год культуры. Следующий год будет годом литературы. Я предлагаю еще вот всем нам, которые находятся в нашем тайном сообществе здесь, вот, да, объявить будущий год еще годом любви. И чтобы мы дали очень много интересных тем, о которых мог бы спеть Ильдар Ахметов, и который бы нас воодушевлял, согревал и придавал нам сил. Ему это очень здорово удается. Давайте поаплодируем ему еще раз за большое и глубокое сердце в пении о любви. Bizga rahmat sizga. Ildar o'zining loyiqli bo'lgan Tatar juristini ola. Ham olqishlarga ko'maymiz albatta. Ildar Ahmetov. Ildar, balki so'z aytirsin deb chaqiralar seni. Yo'q, Ildar Umidbek, он у нас очень стеснительный, поэтому сразу убежал за сцену. Hozir sahnaxonasi yoshi bitiramagan bilan deb kirib ketdi bo'g'ay bizning qonog'imiz. Davom etamiz, hurmatli qonaqlar. Gulnoz, sening e'tibor etganing bormi? Estrada anglashilmay turgan fenomenlar bek ko'p bit. Mana masalan, 2010-yilda Rinat R degan jurchi To'xta yomg'ir degan jurjirlab Qurajay olib keldi. Ham shu jiraң әле популярлык һәм алтын барста алып килде. Ham bu yil menga qolsa аңа өр-яңа jir yazырга кирәк, Тишма рубль дигән. Инде сәхнәгә Ринат Рахматуллинның үзен дәшеп чыгарасы гына калды. Татар җыры сәхнәсендә автор башкаручы Ринат Рахматуллин. Tərəzəyə kızgı yanğır sibəli Üzəklərini sağını özü gəli Mində də bir qayğı hissləri Yanğır yudu sinin üzlərini Tuqta yanğır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sin qaydasın sügən yarım qaydasın Üzləb sini tərəzədən kütəmin Tuqta yanğır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sin qaydasın sügən yarım qaydasın Üzləb sini tərəzədən kütəmin Aşulanıb mina gitib bardım Yanğır arasında yoğaldım Ökkələtkən bulsam qafoyit Sinsiz mina bu dünyada qıyın bit Tuqta yanğır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sin qaydasın sügən yarım qaydasın Üzləb sini tərəzədən kütəmin Kızlardan sınıge şeyler kilmi Qabat ışraşır bızımı bölmi Ümitini üzmi kütem seni Gün elimni yuvat minin kileri Tuqta yanğır yağmalı Sağış bastı gün elimde anıları Sin qaydasın sügən yarım qaydasın Üzləb sini tərəzədən kütəmin Tuqta yanğır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sin qaydasın sügən yarım qaydasın Üzləb sini tərəzədən kütəmin Üzləb sini tərəzədən kütəmin Üzləb sini tərəzədən kütəmin
5 yıllıkның популяр хиты Тукта яңгыр җырын башкаручы һәм авторы Ринат Рахматуллин. Алтын Барс холык премиясын тапшыру вазифасын җиренә җиткереп башкарачак кеше Арбат Homes Енисей төзелеш компаниясының сатулар офисы генераль директоры Асым Баштук. Hayırlı gün, kaderli друзья. Солнечная страна, солнечная Алания, всем привет, большой привет. Арбат Homes, Енисей, это застройщик, это агентство недвижимости. Если возможно, я хочу читать маленькие стихи татарские. Menge yeşe gaziz vatanımız, halkım teli izge telekler, gömerlekke yakın tugan bulup, yeşi bezde törlü milletler, köp kasırlar kişken çal tarihli, danlı ile üzen bir dastan, sinde yine bizden yazmışız biz. Respublikam Minem Tatarstan. Bravo! Bravo! Можно еще? Вас тоже поздравляем. Алтын Барс. Ринат Рахматуллин, жеңу белән тәбриклейбез. Еще от нас подарок из Турции. Своими руками принес. Ринат Рахматуллин. Спасибо вам огромное, дай Бог вам здоровья и с наступающим Новым годом. Барыңызда келесі айлар белән. Рахмат Ринат әфәнде. Рахмат кызлар. Бит Ринат Рахматуллин ул үзенә генә түгел, башка җырчыларга да бик күп кенә җырлар иҗат иткән авторда. Мәсәлән, Рөстәм Закировка язып биргән Картаймәле әнкәй шедеврын гына алыйк. Картаймәле әнкәй, картаймәле. Син бит безнең йөрәк җылысы. Бу һәркемгә таныш легендар җыр сүзләре. Сәхнәдә тарихтагы иң беренче татар җыры 2000 фестивале лауреаты Рөстәм Закиров. Картаймәле әнкәй. Şekerlerimde ağarttı dime Uyulaman ikey Kartılık turunda Kolunda üzgen Şeşekler gibi Şıyılıdığın ikey Senin yanına Qartayməli, ənkəy qartayməli Sini bitibizini, yürəgi şalasa Üttüğüm ürlərdi, ayğırməli Biz gəlir, gürləb yaşisin Şırıllarım bizge şırladı Üstürdü bizini senin nazladı Taralıştık biz türlü yaklarga Biz barımızda rahmetli sina Qartayməli, ənkəy qartayməli Sini bitibizini, yürəgi şalasa Üttüğüm ürlərdi, ayğırməli Biz gəlir, gürləb
yaşayısın. Dünyada var biten keyler, sakıllarga girer, bizgem olarına partaymasınlar, mengege alar, erkeyler bizini turmuşunun yemi. Qartayım əli, əngəy qartayım əli, seni bit bizini, yürək şalasa, üttüğüm ürülərini, ayqırməli, biz gəli, ürləb yaşayısın. Qartayım əli, əngəy qartayım əli, seni bit bizini, yürək şalasa, üttüğüm ürülərini, ayqırməli, biz gəli, ürləb yaşayısın. Biz gəli, ürləb yaşayısın. Qartayım əli, əngəy, qartayım əğzalı, əngəylər. Rüstem Zakirov bütün әниләргә багышлана. Sizin karşınızda laureatımızga şırlap algan böleklerin topşırığı işi. Tataristan Respublikası 5. Şakırılış Devlet Sayıtı Deputatı. Tataristan'ın Halk Şairi. Gapla Tokay ismindeki Devlet Premisi laureatı Vali Frazil İsmail'in şakırıp kalabız. Jırların şep, tamaşaşı, yaratadır her koysun. Әнейің де гел яш болсын, жырың да қартаймасын. İzgitkış şirin. Layıklı bölekleri bilen sahnemiz türünde Rüstem Zakirov. Rüstem Zakirov'a güçlü alkışlar. Ayvaz, mene күпме жырлар бар, име? Ну, хитларга келгенде, мene ничек кенә туа икәнсең шул хитлар, мene каян белергә аның хит икәнлеген? Гөлназ сорамады. Моңа җавап биреп булмый. Менә миңа мәсәлән ешкына яныма килеп, син 1 миллионыңны ничек эшләдең дигән сорау бирәләр. Аха, сез мине кем беләндер бутадыгыз дисең дә елап җибәрәсең, име шундый? Елатыр, уйландырыр өчен эстрадада лирика бар. 15 еллыкның иң популяр лирикасына чират. 2003 елны Роберт Миңнуллин сүзләре. Оскар Усманов көенә иҗат ителгән иң популяр лирик җыр берәүне дә битараф калдыра алмады. Тол бишек. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Илнар Сәйфиев. Bizde bişi, ellenişi, dağdan jırdan ürüler. Jarlı bişi, jalla bişi, iline itürüne.
jarlamasın bişik sen dağlarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Nişik jarlamasın bişik sen dağlarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Jarlay bişik, yalay bişik Jarlay yalay moğlana Elle bişik, elle indi Bişikte yattan bala Nişik jarlamasın bişik sen dallarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Nişik jarlamasın bişik sen dallarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Süngendir dal bişikge Enkemnin mığnarı var Şulaydır şu dal bişiginin Yük şu attın kanı var Nişik jarlamasın bişik sen dallarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Nişik jarlamasın bişik sen dallarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Nişik jarlamasın bişik sen dallarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Nişik jarlamasın bişik sen dallarından ürde Dal bişikde üsteminde sizilmimeni berde Татарстанның ат казанган артисты Илнар Сәйфиев. Лайыклы бүләкне тапшыру өчен сәхнәгә чит илдә укыту буенча Россиянең алдынгы агентствосы IT компаниясе директоры һәм Казан тармагын нигезләүче Галимов Илдус Плюс улын дәшәбез. Исәмесез, кадерле дуслар. От всей души мы поздравляем, во-первых, всех нас с этим праздником, с юбилеем Татар-Жыры. Песня Ильнара, она очень трогательная и возвращает нас к тому времени, когда мы были маленькими, в наше детство, где живут самые сокровенные наши мечты. И я желаю Ильнару, чтобы все его мечты и все наши мечты сбывались. Спасибо. Бәйрәм белесез. Бик зур рәхмәт, Илдус әфәнде, бик зур рәхмәт. Илнар Сәйфиев. Яшәсен татар җыры, яшәсен татар халкы, яшәсен татар моңы, яшәсен президентларыбыз. İlnar Seyfiyev. Yaşasın İlnar Seyfiyev. Tatar
жыры бит ул чынлап та иксез, шиксез дәрья кебек. Ул әнкәйләргә карата булган чын ихлас яратуны да, гашыйкларның хис-тойгыларын һәм хәтта туган җиргә булган мәхәббәтне дә үз эченә алган Айваз. Син мине шул рәвешле бүлдермәкче буласыңмы? Гөлназ, юк инде, син нәрсә, сине бүлдерер өчен дөньядагы иң зур кувалда белән иң зур барабанга сугып торырга кирәк. Син нәрсә, ритмны ишетмисеңме әллә? Туймыйсыңмы әллә менә бу шушы темпны? Бу бит инде бар халыкка таныш темп. Кая? Туган як. Бу ритм, мелодия һәм сүзләр сиңа да таныш, миңа да таныш һәм инде әлбәттә тамашачыга да таныш. Шуңа күрә дуслар, рәхәтләнеп, кушылып җырлап утырыгыз. Каршы алыгыз, татар җыры сәхнәсендә кабатланмас тембр, көчле тавыш иясе Вәсилә Фәттахова. Туган як. Туган якка юл тотамын, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як. Жир җилекләре пешкән чак, туган як. Ашыгам каенлыкка, туган як. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Aynılıkta şilek peşken, tiz ürelip üzgüne. Şeşeklerinin ninidiye yok, tuğan yak. Hoş isli vallı güllü, tuğan yak. Bu yaklarga bir kayda da, tuğan yak. Hiç dinler bulmaz tüsli, tuğan yak. Талпына ашқына, ярсуына түз генә. Қайнылықта шилек пешкен, тиз үреліп үзгенә. Қайнылыққа сайрый құшылар, бір тұқтамай үздіріп. Ұзақламам қайтырмын, мен қайтырмын. Тұрып болмас күттіріп. Талпына күңел, талпына ашқына, ярсуына түз генә. Қайнылықта шилек пешкен, тиз үреліп үзгенә. Қайнылықта шилек пешкен, tiz ürelip üzgüne. Talpına aşkına, yarsuğuna түз gene. Kaynılıkta şilek peşken, tiz ürelip üzgüne. Kaynılıkta şilek peşken, tiz ürelip талпына ашқына, ярсуына түз генә. Қайнылықта шилек пешкен, тиз үреліп үзгенә. Қайнылықта шилек пешкен, тиз үреліп үзгенә. Yarsuğuna түз gene. Kaynılıkta şilek peşken, tiz ürelip üzgene. Kaynılıkta şilek peşken, tiz ürelip üzgene. Вәсилә Фәттахова. Алтын барысының тапшыру үшін сәхнәгә Татмедиа Ошық акционерлік жәмғияты филиалы Татаринформ мәгълүмат агентлыгы генераль директоры Толчинский Леонид Григорьевич шақырыла. Мне сегодня поручили передать вот эту замечательную статуэтку и диплом моей самой любимой песни. Коллеги знают песни, обязательно аплодисменты.
все коллеги знают, что 1 июня, в день моего рождения, значит, все радиостанции заказывают для меня песню «Туган-як». Уже много лет. Это самый прокатный день этой песни. И я хочу пожелать каждому из нас встретить Новый год, а настроение новогоднее все-таки как наступает, да, с песней о родном крае, с именно песней «Туган-як». И, значит, весь следующий год в родном крае счастливо, довольно, радостно и вот так же красиво, как выглядит, да, легенда этой песни, прожить и следующий год встретить вот в таком настроении. Я не знаю, сейчас за сценой все приплясывали. Пусть так год и пройдет у нас. Спасибо вам за песню, спасибо вам за то, что вы любите песню. И с праздником вас. Спасибо вам, Леонид Григорьевич. Василия Фаттахова. Hürmetli dostlarımız, qonaqlarımız, әлбәттә, безнең туган якларыбыз бүгенгедәй кебек матур булсын, тыныч булсын. Һәм дә, әлбәттә, бүгенге көн кабатланмас. Әмма мондый җылы очрашулар, мондый бәйрәмнәр кабатланып торсыннар, дуслар. Бик зур рәхмәт, Василия. Василия, ашыкма китәргә сиңа Корсун отеленнән тагын бер бүләк. Син бит безнең Уфадан килгән җырчыбыз һәм Корсун отеле 2 кешелек номер бүләк итә. Шаңкыра рәхим итеп, безгә Казанга килгәч тукталыр урының булачак. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлеге алкышлар да бары сезнең өчен. Гөлназ, хәзер сәхнәгә чыгачак легендар җырчыны ничек игълан итәргә икән? Ул бит югары зауыклы, бик көчле тавышлы һәм бик үзенчәлекле җырчы. Гомумән, беләсеңме нәрсәдән башлыйк? Ир-атларны 2 төркемгә бүлеп карап була. Башны авырттыра торганнары һәм башны әйләндерә торган ир-атлар. Менә ул икенче категориягә керә. Ул күпме хатын-кызларның башын әйләндергән, әйләндерә һәм әйләндерәчәк. Аның җырлаганын халык тын да алмый тыңлый. Син үлгәнче мине сагынырсың. Сәхнәдә Россиянең атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Идрис Газиев. Сен өлгенше мені сағынырсың, күз алдыңнан кетме өмірге. Менің сүйі yoqты қадір болып, сені білән yürür gel birge. Менің сүйі yoqты қадір болып, сені білән yürür gel birge. Ne bulsa da muhabbetimizge tat düşmedi, kirde konmadı. Bizning süyü, bizning yaratılar unutturluk gına bulmadı. Sen ölgençe meni sağınırsın, min utsayın meni kedersin. Min ezlerge deyip dingizlerge, sahırlarga aşık gidersin. Min ezlerge deyip dingizlerge, sahralarga aşık gidersin. Ne bulsa da
Сен шеміне сағынырсың Жердегі ең якын кешені Тен орталарында изерленіп Қабатларсың менің иземіне Тен орталарында изерленіп Қабатларсың менің иземіне Не болса да махаббетімізге Тап düşmeli geride bulmalı Bizning suyu, bizning yaradular Unuturlik günah bulmadı Россияның атқазанған Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Идрис Ғазиев. Лауреатны тәбрикләү өчен Казан Кремле музей тыйлыгы директоры Вәлиева Зилә Рәхимиян кызы чакырыла. Безнең өметебез алдагы көне бездә шуннан да якты булырга тиеш. Чөнки безнең хәтта татар кешеләре кисә байлыгы белән дә аерылып тора торган кешеләре барыбер йөрәк байлыгына өстенлек күрсәтә. Ә ул һичшиксез безнең киләчәгебез. Рәхмәт. Идрис Ғазиев. Идрис Ғазиев. Қадірлі достар, бүгін мұғжиза, бүгін яңа ел кеше. Сезне шын күңелдән менә шушы матур кеш белән котлыйсым килә. Киләсе елга аяк басуыбыз белән барыбызны да. Сезне хөрмәт итеп, яратып, мин Раяз Фасихов сезне шын күңелдән яңа еллар белән котлыйсым килә. Бәйрәм белән сезне. Яңа ел белән котлыйм. Яңа еллар белән дуслар. Һәрбер елда инде озынзак еллар очрашып, яшәргә язсын. Барыгызны да яңа ел бәйрәме белән. Бәхетле, шатлыклы киләчәк. Сезгә исәнлек, саулык һәм яңа елларда бәхет телим. Бөтен үзебезнең милләттәшләребезгә, бөтен Татарстан халкына, башка төбәкләрдә яши торган татар халкына шиксез рәхмәтемне җиткерәсем килә. Барыбызга да исәнлек, иминлек, матур иттереп башка милләтләр белән тату яшәргә, яңа еллар белән. Яңа еллар матур уңышлы булсын.